Botol pun sangat-sangatlah cantik. Okay, kita ada Bella Park dekat sini. And also kita pakai vaporize spray. Dia bukan spray yang keluar macam tu kan. Dia baru pi. Dia pi yang dan bila pi macam ni, dia tak akan bagi kita punya baju semua tu jadi bertapuk-tapuk. Queen ni kenapa jadi saya punya favourite guys? Ni Kak Bella boleh kata dekat hampa, dia bau macam kalau hampa baru lepas mandi, hampa baru lepas shampoo rambut. Dia bau sangat-sangat powdery, macam bau sangat-sangat shampoo tau. Macam Kak Bella cakap macam dia fresh, clean, bersih. Kalau siapa-siapa yang suka perfume yang bau macam sabun, bau fresh, yang clean lembut, bau dia very the bad girl, very the sangat-sangat menggoda, seksi sangat bau ni. Yang ni Kak Bella sangat-sangat suggest kalau hampa nak pakai masa kahwin, campur dengan Mi Amor. Pakai Mi Amor dulu dekat kulit, and then pakai yang ni dekat atas. Guys, so good, sangat-sangat best. Yang ni kalau pakai sebelum tidur, spray dekat katil, dan tolong pakai kot Queen ni. Siapa yang ada bau badai apa semua, tolong pakai. Kerja outdoor, saya sangat-sangat suggest pakai Queen. Memang tak busuk langsung badan. Hampa kalau ada suami, bagi dia pakai Queen, balik kerja duk wangi macam tu lagi.